ongea, alafu atampisha Everin atatusomea eulogy ya Boaz, na hawana mambo mengi ya kuongea kwa leo. Mengi wameongea, na leo ni heshima tu. Tunataka tupatie the people's president the respect he deserves. Hatutakuwa na mambo mengi. Karibu sana ndugu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wa ndugu yangu Boaz na wakuwa nilimbuya muri mwenzi buya muri nande mbuya Nyasaye kuba ikiali tukolia rero nyuma antaraya banya bana wa minto we were 6 omutangani neroyo narenge oyo kabere mwendi ari gochesa number 3 lakini rende Nyasaye mwirire so ngori Nyasaye ngambuya mono ase weather. I'm not intending to take most of your time, lakini rende kurumoiso nengo tendo monguru otoe omugaso bunoyo tolere mwindi baka chinsa buna chinsa chiro. So kamoranche spare us few of your time as I bring to us my siblings. Musubati omonene tige kuanere Elieta. Kwa majina naitwa Christine Mkwamboka. Mimi dada ya Boaz mkubwa. Na waziba asante kwa kuja kutufariji na muombe familia yetu sana. Asante. Bariseni. Kwa majina naitwa Jared Muleka, kijana watatu wa hii familia ya Ogeto. Asante. Makoti ominto lema kwa Elieta. Ababisa ba Boaz siri treyo sina bakwana limbuya muri abumwa itabire gona ababisa ba Boaz muri pia mona sogoch anda nene mono Nyasaye ndire ko bamenta aimwa tokolera se familia Ogeto tukunyara kubairanira Nyasaye urabairanira na se Boaz yominta achire indu tramubwat kerenga kireke kimokwira na family chain endonale ko basaba amasabo ebitina byonsi pito bwate kimoranje tobeke kando. That's what I'm playing for. Posi umento tako tuturagen. Amen. Thank you. Asante sana ndugu. Asante. The Lord. Wewe sema jina yako. Akoro ku Fortune Nyerere. Muswati muamoreka. Nero mwana one acting last born. Sawa. Bono ngaki mwabora nande. Acting yani ngenjende ngabu atirite keroge kyo yonde ngochale. Yes. Obviously men don't have last born. Sasa kwa njia ya kipekee